outside of the parliament road togani inside the parliament road togani haraga Nagaland ki wangang ro ko in thari to bo toxic kan de kori su ngangani sakhi ba mi sing duna Nagaland ki wangang kan si dabu Manipur ki ngasi thoiba present crisis ki maroi ba maram ji Congress na kari ne haise ngasi aduguma discussion da thambiyo okay that's really sam ngai te ai kanoni root cause se Congress de root cause ta nai na roi ba moi de sarkar soiri sarkar tauri irang lo sinde adu da nai hai duise kadai de ke horaki ba de 3 ki thokdok si kari no honorable chief minister ngarang remind to ne praja sing ko aure ba tv discussion da amana ama hai haurak pham ji kadai de no kori su ji kadai de no ngasi manipur da chakle ba mai ji kari no mite chak pa hogi ba no amdang nei ne se ba date 3 da tawki ba si surlaw ju yeng ngani loina khangam ngani akhoi gi honorable chief minister hairak po court sa sida hairi ba numitu gi ngarangi aduguma meeting ji padana taraga di mayek sing na tane ba matadam khak taraga di mayek sing oi ba honorable chief minister hai ba do May 3 2024 da ko 2024 May 3 da hairi ba irang ji thorak ki ba gi horok phang gi wari yeng li ba ne ba maram di schedule tribe demand committee haina koi je schedule tribe status pin na ba schedule tribe state ama oina khakang na ba gi damakta mioi kharana natraga manipur gi praja maru oina valley da leiba maitai oina ba koina demand to ba ne ba hai ba demand to ba se honorable chief minister demand to loina yadra ne yai na akhoi jo Indian citizen ni democracy state gi country gi koi citizen ne ba demand to ru bodu da demand du gi yaning da ma phong do po oina rally ma sinjila ga maitai kaya gi yum mai tha ki bani maitai kaya gi adu ba property mangal laga maitai kaya ngasi di leibam leita dana miyoi kaya ama relic kem da lehin bani mase makoi gi manungi hidden agenda ama leiraga schedule tribe tu da mai koina nama pan ki bani madu gi demand gi committee du gi demand du gi wafam du da manipur gi valley kamuna tan ba demand na maram mani haije laga rally du sinjil laga maram sadana aduga irang si thon gi bani hai bane ba gi ngarang gi akoi gi chief minister na akoi gi labor card pai ba maru oina IDP gi imung manung sing gi haba tare angang sing lai la shutam bada ma hiroi sing da mateng oina ba koi gi sel gi teng bang specialist gi makha yen thok pa so fam thambi ki marak ste gi koi maru oina hojik thoi ba irang si marak ste politics ki oi ba kudong cha ba launa da ba aduma political game sana da bana phai ba wafom je thambi kimni masi gi pakhom oina huji congress se thambi ba si haidem se ta seng na kana da no hai ba si mayek seng da ba wafom si da kamai thambi ni okay ai thamjage ke do thamjadring da surlan ba makta da ngasi gi thorom si yeng bi ba manipur gi praja khodimak kai kum na burchari loina ngasi gi ko panel le sobi ba yamba ani bu sui kai kum na burchari ai kidang thangjagre waro bi roi first round gi do tamo gi do yam kan na budi ta hok dre ha petang hojik last ki part to khara ta hawi anda da tamo na thamasi different opinion oi bana politics to BJP na tawuni ha bi yama ai taja ki hai tare adi honorable chief minister ga honorable home minister ga wadu manadre adu tawdre ha ba ma yobire aduga madu lak ai kona laksage aduga hojiki ngasi piri ba topic ha ba tare don't play politics games amidst crisis ha ba se si masing na honorable chief minister na ngarang thorom da phongdok ki ba yamna chumma ba wafam ma hai tare maram di kaino hai ka ngasi manipur da thorak lebe irang sa kari gino hai tare de magi personal interest ama magi ngaha ki khanba magi khudong chaba khara kanglup ki amagi oibe yai natraga mi dugi personal interest natraga magi kano dugi community dugi interest state chi ki kai bi aba thabak thorom mayam ma satharak poduna maram oiraga ngasi manipur sida ekhoin sathari ba ongoing crisis se sum sangdorok pone masida akoi amatu oina ngasi manipur da thengnari ba ekoi surba yeng se ba hoji manipur da ekhoina thengnari bi irang se kari gi damok tano akoi ga hojik yanadi na mina hairiba natraga akoina makoida nokoi gi demand do piba yaroi natraga prajana piba yaroi haiba demand se kari no separate administration haibane union territory haibane ba adu batare ga di masi demand ta liba mioi sing adu gi mayok to leiriba se kanano BJP gi lengak ne ba honorable chief minister gi lengak ne ba masi pam de ba union territory piba pam de ba separate administration piraga manipur to khaiba pam de ba se manipur gi praja la kuntra gi kholaw mane ba हाइबा खोलाउसी पुरगा थेंगरी बसे कनानो मणिपुर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन नेबा अदु बतारगदि मसिगी खोलाउसी थेंगरी ब मियो एसिदा सपोर्ट तौदना माबु हुल्ल हुल्लगा ngangaबा अदु अछुइबा थीबा हाइतारे अदगी वही वतादा खरा सोइगी बइजो हेक्ता थीरगा nganगबा अदुगुम मयam हाइदि चक तौबा हाइतारे कक तौबा हाइगा मैतेलोंदा म लैबनि मदai कौरे करी है तरह मियों ने शिक्षण बा मियों ने हाइजीन बा हजंग नचक तो वाई तारे कता मुनाई भी हम फसे हजंग नचक तो मिजे तो कि मतिक या मक्पा मरु है ना पॉलिटिशियन संजय डिसऑनेस्टी और मुझे सेंग तब वाई तारे मागी पावर दो पामुक पगी नहीं खंगे अमो वे उसे तमोना तंबी की मोई मसियन हाइना बो ओरंगनी कांग्रेस तो ओरंग मोई जे कांग्रेस तई वहंग हम ता हाइजे के बा नसी मणिपुर थोइबे इरांग से
लोशन जे हाइब तारगदी यूनिटी मोइना थेंगना सेबा अदु नतना बीजेपी दा ताइनरगदी बीजेपी ने कइदोरुबगी नो ngasi बीजेपी दा ताइनगदुरुबिसि बीजेपी ने दर थिंगुबगी रबा बीजेपी नत्र वन चीफ मिनिस्टर फते आइदोजे नत्रगा अखोगी इलीगल इमिग्रेंट अखोई आइडेंटिफिकेशन तौरुबगिरा नत्रगना बॉर्डर फेंसिंग तौरुबगिरा नत्रगना एफएमआर स्क्रिप्ट तौरुबगिरा नत्रगना मिचाई लिसिंग कुंथा निफुतगी तालग लाकवा डिमांड आईएलबी बीजेपी लेंगांगना पीरुबगिराबा अखोई दा ताइनरिसे मसी मनुबुद थोइबे इरांग असि मसागी खंजबा अपिपा कम्युनिटी की वखलदा मसागी ओइबा वखन खलकपा मणिपुर निदि हाइबा मणिपुर द पोक्तबा मणिपुरी निदि हाइबा अदुगा मणिपुरी की वखन चेनबा ngamdaba अपुनबा मणिपुर की वखन चेनबा ngamdaba इलीगल इमिग्रेंट सिंग डिमांड दा इनडायरेक्टली मियो खरना सपोर्ट तौबा पॉलिटिशियन खरना सपोर्ट तौबगी अखोइना उरकपा हाइबा पोसक्सिदा इरांग से लोशनबगी महुता इरांग तौरिबा डिमांड तौरिबा सेपरेट तालिबा कंगुसिदा तोंसिलगा इरांग जेना सांगदनबा होनबा इरांग से लोशनगिबा तारगदी मखोइगी लैरिबा पॉलिटिकल की पावर दो उठोकपा याररोय हाइदना मखोइना तोंसिनबदगी ngasi मणिपुर इरांग से सुम सांगदोरपदगी मदु पेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाइबनी मरम मणिपुर की इंटरेस्ट नहीं मणिपुर कायदबा मणिपुरी सिंग इंटरेस्ट नहीं मणिपुर कायदबा अदब तारगदी मणिपुर कायदनमगद थेंगरिब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सपोर्ट तौदब तारगदी हाइब मेसिंग दो फम पाम बनेबा हाइब मेसिंग दो सरकार पाइनिंग बनेबा मसीने कोइन हाइनिंग बसे मसी कनादन हाइबसे कोइ लोइ खंगे पॉलिटिक्स साननि जे कनाना कनानो से मयक सेंगना मसीदा मरु ओइना कनानो हाइबसे खंगे इकोनो नमाइजदबदी ओपोजिशन पार्टी दा लूरबा टाइमिंग सिदा लान थेंगरिब निंथोमा हाइतारे प्रमाण ओन हाइजे तारगदा अखोइबु लुचिंगबिदबा अखोइबु गरी थोरबा मांग पुरिबा मी लान थेंगनगदरबा अखोइगि लुचिंगिबा अखोइबु गाइड तौबि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मियो यसे सिंदोके हाइतारगदे अखोइजे लान फम मयादा माइथिरो हाइबु चप मानैबा चीफ मिनिस्टर सेलोना डिमांड तौरिसे कनानो मरुइन ऑपोजिशन मरुइन कांग्रेस मरुइन इंडिया ब्लॉक मखा तारगदा मु अतोपा मसा मसा की खनबा पॉलिटिकल मसाना पॉलिटिकल हेरो ने हाइजगदरा नत्रगा पॉलिटिकल की अदुगो मास्टर ने हाइजगदरा मिय खरना मागी ngah की फम की दमता चीफ मिनिस्टर हुलकपा अदुना पुनमक से मतंग चादे हाइबने सिदि प्रजा की खोलावने सिगो मसे तौबिगनोबा लान तौरिङै मतमदा असुकना मणिपुर ठुगाइनबा मिय खरना होनरपसिदा मसी थेंगरबगी महुत्ता अखोइ मसेंदा अखोइगी लुचिंग ओइबसे सिंदोके हाइ तारगदी मदुदी सेल्फिश पॉलिटिक्स ने अदुगुम पॉलिटिक्स तौबगी मतम नते क्राइसिस मनुंग तौबनो हाइबनेबा दासुरे से मते मथाजगे को आई ओदान समांग थंबी की हुजिकी अखोइगी नार्को टेररिस्टिंग हाइबा तारे अखोइना ताम तौबसी मयामना हाइबा तारे एक्सेप्ट तौरबा ताम हाइ तारे मसीगी पोसिट थेंगना बहोना मतम दा याम फजबा कोइ चीफ मिनिस्टर की पॉपी प्लांटेशन मुथना बहोना मतम दा रिजर्व फॉरेस्ट काना फोना मसीगी स्टेटमेंट मयाम जे पिरगा लाई मसीदे हाउरुबनी कोइ नार्को टेररिस्टिंग की नमगी नार्को स्टेट अमा सागना बहोना पुदो मदुगे अगेंस्ट मसी ग्यारो हेन तौदे लाकपन हाइबा स्टेटमेंट जे खतंग अखोइगी मसीगी स्टेटमेंट जे कोइ खतंग अहोंग हाइबा तारे ngang थंबी की स्टेटमेंट जे अखोइगी एसटी डिमांड तौरुबदगी मदु मैतै न मदुदगी यादबनी हाइबा पोट सिमक लाकी सिमक्सु दासुरे स्पितंग थेने यौबिरे giving such a kind of different statement is a kind of political game aina ko jan okay I do the lak ne eng sai ma kok ta ju thamre ko ai adu lak se ge kanoni root cause se congress the root cause ta nai ne roi ba moi de sarkar soiri sarkar tauri irang lo sinde adu da nai hai du ji kadai de ge horak ki de 3 ki thokdok si kari no honorable chief minister ngarang remind to ne praja sing da ko aure ba tv discussion da amana ama hai horak pham ji kadai de no kori suji kadai de no ngasi mani bu da chakli ba mai je kari no mite chak ba hogi ba no amdang nei ne seba date 3 da tawkhibasi surlaw ju yengungani loina khangungani akhoi gi honorable chief minister hairak court sa sida hairiba numitugi ngarangi aduguma meeting ji padana taragadi mayek singna taneba matadam khak taragadi mayek sengoiba honorable chief minister haibado May 3 2024 da ko 2024 May 3 da hairiba Iran ji thorak khibagi horokpang gi wari yema libaneba maramdi scheduled tribe demand committee haina koi je Southern tribe status pin na ba Southern tribe state ama oina khakang na bagi damangta miyoi kharana natraga manipur ki praja maru oina valley da laiba maitai oina ba koina demand taw bane ba hai ba demand taw se oina chief minister demand taw loina yad ra na yai na akoi jo Indian citizen ni democracy state gi country gi koi citizen ne ba demand taw ru bodu da demand du gi yaning da ma phong do ko oina rally ma sinjila ga maitai kya gi yum mai tha ki bani maitai kya gi adu ba property mangal laga mai tai kaya ngasidi leibam leite dana miyo kaya ama relic kem da lehin bani mase makhu gi manu gi hidden agenda ama leiraga scheduled tribe to da mai koina nama pan ki bani madu gi demand gi committee du gi demand du gi wafam du da mani bu gi valley kamuna tan demand na maram mani haijil laga rally du sinjil laga maram sadana aduga irang ji thon gi bani hai bane ba manu gi hidden agenda hai ba wahi du court tawdre ba tv am tana adagi khabar am tana honorable chief minister hai ri do akoina scheduled tribe talu gi irang horupadi natte dana makoina
बट शेड्यूल ट्राइब तो यानिंग फंग को चंजिलागा रेली नमदन सिंजिलागा मणिपुर की प्रजा कयागी मिचम कयागी मैतई मियोय कयागी युम मई थारागा तरुण बंगलाद इरांग हौरागा फॉरेस्ट ऑफिस मई थागलागा अदु अदा तौरपदगी ngasi अखोई अवाव फमदा ताबने अदुबु मदुगी मनुंग द मैखोई हिडन एजेंडा मयाम अमा लई हाबने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाइरिदो मदुगी कोर इशू जे अखोई मसी हाइरु कांद कांग्रेस ति नुंगाई तो फौरंगनेबा चुमे हाइरे डिफरेंट ओपिनियन लई मरम मयाम अमा लई इरांग थोपगी हिडन एजेंडा हाइज लो यावरबनी पॉपी अंथलुबगी यावरबनी अदगे इलेगन खनुबगी यावरबनी बॉर्डर फेंसिंग यावर लोइने यावरबने कनो सुरबला सिदा वार ऑन ड्रग्स का लोइने यावरबने हाइरे हिडन एजेंडा दो मतम नाइरग लेरबने मोइसे डिमांड से कमाइन तौरकदगी मैखोइना पांबा खोई कुकी नार्को स्टेट अमा पांगपसे सिगी पोसे लाकना होनबदा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की डिमांड से नमा लौरग रिलेशन जलग मणिपुर इरांग थोन की बने हाई बने चीफ मिनिस्टर हाइबदो सिदा नुआइत्रिसि करिनो आई हाइजरके अखोई द डिफरेंट ओपिनियन लेरे हाइरेसेबा मणिपुर की प्रजा ने खांगे ngasi मणिपुर थोई बिरांग से करी मरमदगी थोखिबनो कोर इशू से करिनो अदु द नैने सेबा मणिपुर द मिटो मियान चंगलमद्रबा मणिपुर मतम चाना बॉर्डर फेंसिंग तौरमबा मणिपुर म्यांमार मचागा अदुगुम सू तौरमदगी ngasi इरांग जे थोयबा अखोइना मंगलम चत खरे खरे सोइरमबदो मदुगी असोइबदो ngasi अखोई सरकार सिना चकचा अखोई मदुगी थेकचाक पुनमक तो अखोइना पुजबनेबा मदुगी बर्डन खुदम अखोइदा ताइनबीबनेबा अदुना हाना खरे खरे सोइरमबसिंग अदुना ngasi दे करी हारे अखोइदी वा मनदे अंतर हंजगेबा कांग्रेस के लीडर सिंह मणिपुर ngasi थोइबा इरांग सिगी मरम मक दाइबियो What is the real causes of present crisis which we've been facing today? Jam answer PBO. Kari har kunom te yengsine. Okay. Masi tamora bina haiba duga hai honorable chief minister former chief minister haiba duga mana bari yengse ba. Ko ri sudam ta naina de. Lan gi mamang election tawdringe gi mamang da 2024 gi MP election gi mamang da Manipur da gi ka ki MP ani na kari harami. Ngasi karai chakra. Mai da halan ngani rep kendal lai basing. अखोई पार्लियामेंट के outside of the parliament road togani inside the parliament road togani हारेगा नागालैंड की वांगांग रो कोई थारी तो बो तोक्सी कान दे कोरी सु गांगली सखी बमी सिंग दुना नागालैंड की वांगांग कान से दबो मणिपुर की ngasi थोइबा प्रेजेंट क्राइसिस से की मरोइबा मरम जी कांग्रेस ना करी ने हाइजे ngasi अदुगुम डिस्कशन दे थंबियो ओके दास रेसम नुगाइते आई 2005 दा फॉर्म एन एग्रीमेंट अम तौन देबा 2008 to 22 अगस्त सिनेबा मयाम सु साइन तौबा हाइजे ट्राइबेटाइ टॉक से सीधा पीछे दमरा मतम होम मिनिस्टर ओइरे मणिपुर चीफ मिनिस्टर मतम फॉर्मर सीएम ओक्रमीबो भी लेरे को आई वाम ताइजरके सु साइन तौन बजा नसाइ तमोना हाइद्रा लेरकता खुलकता पैसा खाइबा सिंग अदु शांति लाके हबनि गेंग ग्रुप को सु साइन तौन बजिबु याब्राबा मतम दुदा लेरिबा सुदा लेरिबा मियोइ सिंग सिना इंडियन आर्मी दा नत्रग इंडियन गवर्नमेंट दा करी डिमांड तौरगा लान होगी गेबा पीस तो गाइज करी नोबा सेंट्रल गवर्नमेंट दुगी यूनियन ऑफ इंडिया के मठक लान हर कांद पिस्टोक तौन बनेबा स्वाइद फुरित लिप फंगदबगी नत्रगा खुंगाव छेप फंगदबदगी पैसा खाइबा सिंगु सु तौन लेदु करिगिनोबा द रीजन ऑफ द साइनिंग ऑफ द सु दुने बकोइन हंजरी से इंडिया गवर्नमेंट इरांग होदबा सु ऑर्गेनाइजेशन अदु मतक माय मचा याउ जे तमोना खंगदे दो एक्सेप्ट तौरगेबा तमोदी खंगदबो रमबा मणिपुर चीफ मिनिस्टर न मी मग साइन तौन बदबो वेरिफिकेशन चेक तौदबराबा 2008 मी जिगा होरपम थिजम थोकदबराबा पिस्टो वाइज फगी नते इंडिया गवर्नमेंट यावर तौरिनेबा बट लास्ट अमा हाइजरगा सांग हाइरोगेबा माइमा मचा ओरमे खंद्रे हारे मदु कांग्रेस की असोइबनि खंगौदबगी नंबर 1 अदगी मतम दुते इंडिया गवर्नमेंट इरांग होबो लेते ग्रुप तुका साइन तौनरुबा तमोना हाइजरे पैसा खाइबा खोरपा सिंगदो हाइरे मदुदी खुंगो फुरि लेबा यादबगी थोरकपा कंगु दुगा साइन तौनरु जे कांग्रेस की असोइबनि जे जाबिरोबा लास्ट दा तमोनो जे हाबे यो थमे हाइदो अकोइदी अनिरक सुरे में हाउस रेजोल्यूशन लौरगा अकोइदी ट्राइबेटाइ टॉक तक स्टेट गवर्नमेंट विदो तौखरे बेसुरबला सिदी हाउस लेरबा पब्लिक डोमेन लेरबा प्रूफ नि के तौरगे अकोइदी यादे ओनेमन जिमिन सरेक लापगा अनिरक सुरे सेंटर दा थारे अकोइदी यादे माइन मा मचा यावदा कोइ तौरोय साइन तौरो अकोइ विदो तौजरे जे ऑलरेडी थागरे हाउस रेजोल्यूशन लौरगा लास्ट मार्च ने आइना लौबदो लास्ट ओइना अदुदा मुक थारे मदुदी हाइबा एब्रोग्रेट से तौबिरो सुजे मखा सांगदबिरो नु थारे हौजि पाव मखा सांगदबगी अदुगुम्बा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन थोक्त्री होय मदुगी करी हाय तारे साजिनबा ओरमबा याय हायना मदुगी एजुम्पशन तौबदुना अनदर केस निको बट स्टिल देयर इज नो official agreement after 29 February 2024 of SU. Okay. Jose, it's been started during the time of Congress. When we lenga kalengi matang horokpani mathang mayamam la edu gama abrogate tawba tawde post mayam huzik haibadi huzik right now mayam na pamisi haibata magi sima oi de yes
state government dagi di masu withdraw tawre masi ya hebe pot se leire aduga adum akoina kanu da haiba tare padargi marum da haiba tare hujik leitre haira ka so akoina masi jam exercise tawbagi mong haiba tare sigi pot se na hujik mafam akoina me capsulak pa sophisticated weapon ma'am pai ba ko pesu ma'am leire hai tare sigi pot se ne akoina hujik mayam haiba tare apun bagi kanu se sugi pot se sum akoina nei naraga leibi ching thukpai pot am kole hujik ori ba pot se da haiba tare masi whether state government asked to withdraw it or not by work to by pot se mami sim ubase masi kari ge koine thido ke takte habe pot chima laeba site kamai than ai tham jege surbala yam nungai re ngasi discussion ji ko yam sengna ai tamora bi yam respect tau seng hai birak padu yam nungai re ai ujigi pon yam clear cut hai jage ba ngasi manipur da nongui ka pe sophisticated weapon pai re har ba mi sing ja kana no ba amta thambi u surbala ngasi nori suin to kana no ba du nongui pai re lambi sorok da chali mi si kana no tam ta hai bi yo koi puni yam in se su toro mo kamu tu su tori kamu tu natro moi yo thama mi je 2009 to su torom dra ka moi da license of kanu do no mai pai ba ga ya ba du film da se koi la se koi akoi han de harok ta so koi phatre na tra masi akoi gi unacceptable oi hai do akoi na adum continue ta holaga lai gidra no continue koi ta udre ba ina je am clear kan 29 February dik officially leitre ba assumption da channa gum se ba matam ma da hai dro ngarang mamang am kan irang sagalam ba je da mon aga gi am leidana framework agreement hai bra adu tawre ata yaure kari yawamage yawamdre danu je amta assumption da chat gum je ba huji officially si thoraktre extend toroktre adu torombe ai padar gi marum hai du si film na te padar marum yar hoi ba si di agreement on na type type talk ne ba state government inform torokte na center na tumin na madu extend torongane ha bu assume to birak no ba adu di chai mai da gi ho ba koi adu ne ornament chem na hai je don't play politics games amidst crisis hai je adu gi akoi gi koze se da mulak ge akoi gi koze se irang si thola ba ko jese bayam ma khoi leiba yai tongan ba bayam si ba leita ra ka su akhoi na stam yeng ba ya ba se masi lo silak na ba akhoi gi yam phaja ba akhoi gi amtang sai kano tau jage reference tau jara kan oja saita jena tham gi irang mayam yam ta ra ka su hai ba tare akhoi mayam si ko jese mayam yam ba yai ama khaktam oi da ba yai adu ta ra ga su akhoi punna hai ba tare sini hana thido akanda sini hada kana koi nero down tor ko mi dakar we aduga pot sop tor umli gi haiba tare mayam se dum kan taw leira ga yadam dana si matang da irang tok pose ko gi maru oi na state sarkar na haiba tare laingak na koi se thoi bandana masina piba response man loba dai ta haiba tare masida kisu koi kan taw ya makoi gi somna klom gi demand tawriba action tawriba sipuna maksi akoina state government lawri ba action haiba tare sisigi matungina moin tawri mawong matong haiba tare masira su katang changes la kada du itara ga khoina solution je prokna bagi mai kaida haiba causes mem tin nero down torok pa yaro dra somna klom dadi kamain thambini the thoi ba thodok tu numit tu da moina really ma sinjil le haibani si pan da ba ya da bani root cause tu ni sinna thai ba ya ba nate ba the demand du kuki nu pi ga ne akoi da sedun trap demand ba akoi india government demand tok sabani demand du pi ba da ba je india government gi mathong ni adubu akoina tawriba demand du da makoina yani da phongdo koina rally season la pana traba method adugi rally du na ma da na traba yum mai thari du si hai bisi da bukari no bisi da chief minister na statement mana de hai du okay akoi subala sumain tawji proof su laire fazana thabi ro ko question du da laksar again sir yare ko lakpiro ai answer laksar ke matang laksar ke hojiki akoi icham subala na hangba yam phajaba wang hai tare ne koi gi lairiba problem si kari the different opinion adigi different root cause ma ma hai but haidok to ba ma laibani haidok to ba hai di kari hai tare yamna root cause oi ba por se kai no hai kan akoina nei ne ji drug war on drugs adi poppy illegal immigrants ko adigi su agreement adigi border fencing torom da FMR scrap torom da si mam sine ba koi nei ne ji si gi root cause se kari no ba ngasi akoi da manipur thugai gen tal ji kari no illegal immigrant ne ba kuki narco terrorist amadi illegal immigrants ne si gi root cause amane ba sigi root cause oi ba posita ne ba koina haijari de sigi posina sangsil amdro matam jana thinga magadi ngasin wari ba sangsi waramoi koina haijaba ne ba ko sida akoi gi BJP gi party gi meyo yamatana masida kuki narco terrorist na taliba demand da koi pig ne ha besu leite ko je piro no separate administration ja koi already high gra bane ba sida akoi statement khara da ngasa tamona thamay am phajai akoi investigation loidring ai tare thoi je ongoing crisis ne ba sida maram ji amma oram ba ya amma oram nai nari bane ba loina but akoi gi oi ba BJP gi oi ba akoi na khamba akoi na
ꯎꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯃꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯕ ꯃꯤꯔꯥꯁ ꯁꯣꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯟꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯅꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯨꯝꯗꯥꯡꯕꯅ ꯀꯩꯅꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯝꯅꯕ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯅꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇ꯭रेशन ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯇ ꯍꯣꯡꯖꯗꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 966 न्यू विलेजेस अमा हेंगलीज कायदगी हेंगलखिबनो अखो येंगसेबा असुरबला सि सेंट्रलाइज मैपिंग ना ताब प्रूफ निको आइना हाजिनबो नते सेंट्रलाइज मैपिंग जों लाले हाइदोरबा बीजेपी ना हायना सेंट्रलाइज मैपिंग सुचानबुद लाइबा अननेचुरल ग्रोथ ऑफ न्यू विलेजेस अदगी अननेचुरल villages growth of new villages in Kampongpi district as loina सेंट्रलाइज की मैपिंग दा पब्लिक डोमेन दा लाइदबा ngakta ne basi khanongdana khun hengalai basi kari marung gi no ba khun me ekta hengat pa yaba nate mi leitana hengat yaba nate ba example na dum chapiyo ta moide dum chalam buju hai hojiki akoi gi chuchan hek haure hai ba jaga du matam ma chai trawa kun gi mamang da kari phium da leirmi hojik kari phium da leirage da yengbiyo aduna adom loin leina si aduna ai gi de subla ina hojik thamjagi baduna ai subla gi oiba potu sengaba sengongani khali nero mind choidana torokani lana lamjing ba singina lamjing draba matam da aseng maram dai koi khangane ba akoi di ngasi prime minister da akoi opinion amo mana dena parliament congress ki mp ani na hai ki ba wado koi amta remind tok se ba manipur da gi di manipur irang se losin gani na chakhi bane ba makoi na root course kana da hai ge bjp na thon bani hai re नते बीजेपी ने रमन नमल कापी से बीजेपी ने रमन मिशन हाल जगसी बीजेपी ने रमन आंगा हो मगद नुपी हो हट खिबदो ओके कुकिनार को टेररिस्ट ने थोन बनेबा सी वाई जी करी की दमक पार्लियामेंट एमपी नि थंबम नुमजि बनोबा अदि ngasa yam haibi jiri satpang ngam da honorable chief minister amta thamjarake jiri haiba mafam je surbala ngasi padana record to bi jiri haiba je outer parliamentary constituency gi adugumba manipur gi seat amaneba outer da khoi hoji hoji mp ori si kanano akoi gi oja honorable mp alfred arthur neba Alfred Athana hojiki jiri gi nuai taba thodo mi khudimak tagi mi oi kaya dagi mamit tagi papi ta ki ba thodo tha nupan yanang lai khidaba gi thodok tu da Congress ki MP oriba honorable MP jiri dagi hai tare jiri je outer chief mani madu dagi ka ki ba akoi honorable MP honorable sir Athana kari gi damak ta nuai taba condemn wai ama phongdok tri banaba madu gi wai do parliament Nagaland gi wanga mo mota madu hai mo akoi pen gi appreciate toge aduna Manipur gi root cause ti मी खरना थाइदोपनी पॉलिटिकल पार्टी खरन थाइदोपनी नसाई तमोना हाइबीबा इविल पॉलिटिक्स हाइबनी फटबा पॉलिटिक्स मधु तमनगुमसी हाइबनी मरमदी इनसिनबा हाइसिनबा तमजिनबा हाइबसे मसिबु कोवी इविल पॉलिटिक्स अदुना मसिदा लाक्सरगे अदगा नसाई तमोना हाइबी किबा आमगी ददाई सु थमजगे मसे रेकॉर्डिंग गमेनगी 31 डिसेंबर 2024 दा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाइ किबनी कोसुबला हौजि फावदा इरांग थोब मतुंग हौजि फावदा इखोना रिकवर तौरि बाय तारे पुलिस डिपार्टमेंट ना नंगै मसिंग से 3112 इखोय आर्म से रिकवर तौरे अदुगा पोखाइबा याबा बॉम्ब हाय तारे एक्सप्लोसिव ओइबसिना 2551 तौरे अदुगा खुजुकुलाई हाय तारे मरु गुंबा दगी मो येंगना मखोन म्याम पुल्लगा 35819 नम तौरे अदुगा मी चतुर कुनमंगा मा फारे अदुगा हौजि फावदा एफआईआर रजिस्टर तौरिबसे इंक्लूडिंग 0 एफआईआर 12247 नेबा मदुगी मथक्ता मो ओनरेबल चीफ मिनिस्टर जोंगा हाइपेट पनबनि ngasi जो पनबु माले अखोयगी मणिपुर दा हौजे अखोयना हाइरिबा अराउंड करी हाइतारे अराउंड 8 to 10,000 हाइब्रा अदुगी युम सिंगजिनि मांगी सिगी मनु आउट ऑफ दुदा युम लिसिंग अनिगा यखैनि पानगी फैमिली मेंबर हाइतारे ने अराउंड 7549 IDP दा लेरम सिंगजा मसा मसा की ओरिजिन प्लेस सिंग दा हनग्रे मसिदा इम्फाल वेस्ट गी फैमिली चनी ग मपनि सुमाइना पुन्ना फैमिली लिसिंग अनी ग यखैनि पानजा मागी ओरिजिन प्लेस दा सरकार न होनरगा मागी हाइदि इंप्रूवमेंट जे लाकपदगी हलनख्रे अदना सिगुम्बा रेकॉर्ड अमा लोइना लई अदना सि मैम से लोइना तोगा मिरा हेक्ता हाय वरौ बिबा यादे आई चंदु यम रेस्पेक्ट तोजे अदु हुजिक आई हाइजर के सोबला नसाई तमोना हाइबदु यम नोइ तबम यावे नकन अनि मकी खुलाई थादोन बाइदो मैते कोइ खुलाई पाइरा तमोना हिनिंगिस नकल अनि हारिस कना बुनो इंडिजिनस पीपल कोइ खुलाई पाइदे को
अखोई डिफेंस तो कक्तने अदोमना नो सीएम दा हाइजले नो लाइ पाए ना नो ममांगी तुमी पो ngasi gi wari uda sana se mamangi du nomitu ma डिफेंस तो जरी से अखोई डिफेंस तो बनेबा मिटोम सिंह अखोई हात के हाबदा अखोई gi अदुगुम्बा नहारोन मैम सिना अखोई gi करी हाइतारा नहारोन यूथ मैम सिना अखोई डिफेंड तो बनेबा आई मणिपुर काइदना होना बनेबा पारिपुरी ना थमंबा इपाइपु ना थमंबा सही होंगी हिस्ट्री लेबा मणिपुर तो काइदना होना बनेबा सिदा अखोई ना खुलाई थातो हाइबा पोसे कांग्रेस ना हाइ हारिसे फॉर्मर सीएम ना हाइ हारिसे करी गिनोबा खुलाई थातो कुकी ना पालेबा डिमांड जा अखोई फंग से आग्रबा नते करी गिनोबा अखोई तो तोरिसे मणिपुर के कनबदबो अखोई ना कनादनो करी गिनो तो खुलाई थातो तुनो पाई है कि जोखिल थादो कम थोकते आई सुबह सिगुम सेंटिमेंट थोको वाई भी रखनोबा अखोई ना मिसम हाट की बो करम मैते खुना को मिसम हाट की गेबा कुकी नार्को टेररिस्ट हाट पन तना नार्को टेररिस्ट हाट पन तना मिसम हाट की बराबा सोम द चन्ना गुमसी अदुना अखोई द खुद नकल नि मकी खुलाई थादो कदम नि हाइरि सिदी तसेंग न इविल पॉलिटिक्स तो बनेबा फॉर्मर सीएम ना तुमाइ तो बिगनो असेंग असेंग बाइना से मणिपुरी सिंग मणिपुर नापनी अदुगा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंग मणिपुर ठुगाइना होनबनी ठुगाइना होनबदा खुलाई पाइबो ओबे याय चैतो पाइबो ओबे याय थाम पाइबो ओबे याय मदु डिफेंस तोरिबदो मदु कवि रियल मणिपुरी रियल इंडिजिनस मणिपुरी ओके रासुरेश हुजिकी लोइदि लोइसले जे मतेम तंग हुजिकी चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट दुदा मखक्तंग आई क्लैरिफिकेशन आई दे खंगजनि कनोम तंग पुका चौगे दा अखोगी हुजि चीफ मिनिस्टर की मागी वरोल दुदा हाइबा तारे अखोगी anyone हाइबा तारे from any community or maybe cookie no itar so koi maite ne ST demand tawbada akoi di get pase ka sukai di haibai pot ama sipan bi dana ko akoi sidaida akoi na tan ba ST demand sidaida moi ni gelak pot akai blai tebe pot am pale selak chening badi hoi in akoi gi other kano da yeng tar gadi ka sukai de moi su pam da bu yet pani akoi su akoi gi darka leba akoi hak to phangna ba tan bani ado marak sida if मधुगी दमकता यादेना चटखिबा रैली दुदा if it carries a hidden agenda that can even break the integrity of Manipur हाइबा तारे अदो ओइबा तारगदी मधु अखोइना दुम कशु काइदेना लाइन लौथोकपा याब्रा कमाइन थंबिनिगे ओके हिडन एजेंडा हाइजे कनोनी हुजिकी इंटरप्रिटेशन दुनी को कनोना सुब्रान हाइबिदो ओनेबन चीफ मिनिस्टर हाइरेना मखोइदि अखोइदा होनिंग लेरबा लान नेबा सेंगना मणिपुर ठुगाइबजे मखोइगी आशा नेबा मणिपुर मोइना संसिलीजे कुकी नार्को टेररिस्ट नत्र कुकी लिगन इमिग्रेंट सिंग मणिपुर रिफ्यूजी ओरगा कोइना ममांग पालम सरकार आई कांग्रेस का हाइरा रोइगे को सौरानी सिदी टोइना रिहेबिलिटेट तोरम हाइतारे टोइना रिफ्यूजी सिंग लेबम पिरमबा 1967 के लेटर बर्मिस की कनोने इरक लेटर लोइ लेबनी को तो माइना टोइना मोइगी लेबम पिरम बजिदगी ngsa आइना होबदा हाइजबदो युमदांग बना काइना बा हाइबा हाइबा मोइगी मिजे सुम पुसिलाबिना कैदोरगा हाइगा दास अखोइदि इरांग होबा यारनी ना हौरकपा दो इरांग जे होना बगी मरम जे लेरक्तबदगी ngsaigi ST demand gi अखोइगी सुमाइना कोना राय अमा ताइदना को हाइदि रिकमेंडेशन थाबी मदु कमेन लौबनेबा सरकारना मदु चनालनी हाइबसु नतेबा कोर्ट की तो फजन मुन्ना कोइ तमोरा बियुन दे हेनजु पाबिरंगनि खले अदुदा सरकारना स्टेट गवर्नमेंट gi ओइबा ओपिनियन दु पियो हाइबनेबा मदुगी पोर्ट टु द स्टेट गवर्नमेंट द रिकमेंडेशन थाव हाइबदु द एकदम कोइना मदुगी कनोदु द सुबली पाइरगा हाइतारेने अदुदा ngasi मोइना डिमांड होगी तो करिगिनो वा सेजन ट्रैकिन हारगा ngasi ना करिगिनो मोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटोरी हरिदो सिलोइ नै सेबा मोइना हुजिकी शेड्यूल ट्राइब की डिमांड जे सिना खुलाय होना मोइना सिनरगी बे वाने मदु रेली चचिलागा अकोइ मैते युम मै थाबनेबा रेली चट्टु जि मरम करिगिनो मोजु इंडियन सिटीजन मोजु डिमांड तो अकोइ की ओइबा हक डिमांड तो अदो तारागरी दासरेस अकोइना मोइना हुजिगी लिसे अखोइगी मैतेनी ST demand तान बसे खकी पोचे ओरक्त्रेबा सिसे खुलायनो सिना बोइ तारगदी yes this is the one cause hidden agenda हाइदा दु तारि we cannot simply अखोइना याम लाइन हाइबा तारे मोइना येनिंग बदि गेट पे हाना लौबो यारक्ता बैदु ममदि लाक्तौरेबा absolutely अखोइ तुमिना लौदे अखोइ याम seriously नि सि लौजरी जे कनो सुरबला को सुरबला हाइबिरिदु हुजिगी पोटु सिजन ट्रैक की दु खक ओइद्रगदि हिदन एजेंडा मैम लेरगदि अखोइ तुमिना लाइन लौबो यारो हाबने अखोइ लाइन लौदे अदुना ने कोइना बॉर्डर फेंसिंग तौरिबा लोसिनन होनरिबा सुदगी विड्रॉ तौरिबा FMR स्क्रैप तौरिबा पुनमक्से अखोइगी करि हाइतारे अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट सिना हाइबा कुकी नार्को टेररिस्ट जे थेंगबदा अखोइगी पंगल ओइनबगी दमकता अखोइनि सेंटर दा हाइजरुब सिंगदुनेबा FMR स्क्रैप तौरिज हाना तौरम नते को सुबला इरांग जिला मतुंग तौबिबनी अरगी अखोइगी बॉर्डर फेंसिंग तौरक्तना नन बिआरओ ना थोगा 9.2 लोइरेगा हाइरिजा से अखोइगी इरांग लै लाबा मतुंग तौबनी कांग्रेस ना सही कुंट्रा निफु पालकपदा मदुगी बॉर्डर फेंसिंग 2 किलोमीटर मरी खक तौइ हाइबनेबा अदुना ngsaigi अखोइगी रूट कोसिंग जे फंगनबा मसिगी प्रॉब्लम सॉल्व तौनबा होनबदा FMR स्क्रैप तौबा दरकार ओय अरगी इलीगल आइडेंटिफिकेशन दरकार ओय मदुगी आइडेंटिफिकेशन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थारको लेटर को लोइ लेबनी पब्लिक डोमेन दको हाइदि इरांग लेरगसु मिटोपति खंदोक तबा यादे हाबसे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर लेबको अदु मथक्ता बॉर्डर फेंसिंग तौरबा सिगुम मयाम जे कइनो हाइ कांदा ngsaigi सुरबलाना खंगनिबा अखोइगी मणिपुर द ngasi थोइबे इरांग से शेड्यूल ट्राइब की डिमांड की अदुगुम हाई कोर्ट की राय अमा सेंटर द रिकमेंडेशन अमा थाउन स्टेट द पिरकपदुदा नामा पानसिलगा हाइबा नुमितुदा मखोइने रेलिंग सिंजिलगा मैतेगी युमै थारगा मैते न्यू कयागी पुंची लौरगा मखोइना आशा सही कयादगी मंगलप मंगलान हाइतारेने
अखोई कुकी नार्को स्टेट अमा सेमना होनबगी मदुदा ngasi हाइरिबा शेड्यूल ट्राइब की कनो तो खुलाई न सिनरगा मैको हिडन एजेंडा मैम तो थोरपनी अदुननी अखोई स्टेट गवर्नमेंट मसे लाइन लौदे सेंटर दा कोई तोइना हाइरगसु लाई अदुननी अखोइना सेंटर दा रिजोल्यूशन लौरगा अखोई सुद अखोई विड्रॉ तौरे अमदि एब्रोगेट तौबिउ न हाइरि एजेम सुबला सेंटर में याबा यादबदुम दैट्स अनदर केस बट अखोई स्टेट की हम क्लियर स्टेट नी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हम क्लियर स्टेट नी अखोई सुदगी विड्रॉ तौकरे कैबिनेट न लौकिबा डिसीजन जी आई रिकॉर्ड लेरमदो माले मार्च 10 2023 को अदुना लोइना लेरबनी अदुना याम नुमाइजदबसी अतै केमत नते सुबला कोइन अपील तौजनिंगबसे कांग्रेस के बीजेपी को हुनबो इन प्रजाना बुदि खनबिरमगनी अखोई हुनजबदि नते तमोइने याम रिगार्ड तौजै अरे तमोनसु मना ओइन खनबिरमगनी अखोइना ngasi नैनरिबा ngangnaribasa masi taraga asengba chumba kharadi prajana khangbiramganeba okay sida kanana asengba hairi kanana chumba hairi natraga kanona rabi ne hena haiber suresh ne hena sim taraga praja singjina oh manipur ngasi sori jide akoi sumain torombe si tawbagi ni ko haibaje madugi awareness ama pina bagi damakta ai opinion thamjabani but ai party different party ki different kanu lai opinion lai gani different ma constitution lai different ideology lai but akoi na haining badi manipur ngasi thoiba irang sa Honorable Chief Minister mathangana thengnaba kadaba natteba manipuri praja khudimangna yauraga thengnagadaba irangne maramdi karigino kanaguma khara illegal immigrant kuki narco terrorist na manipur ani thonge haibani akhoi sarkar BJP lenga Honorable Chief Minister na luchingaga madu piroi madu suya yaroi haibani adura madu gi state na koi holde nakoi gi hidden agenda chama laisesanu surbala BJP na makoi gi mangla na do kadong na mangphangna haloi habase thamsage okay yam puthoki budu loi toje je nakalani haibadu haibiganu haibani nakalani gi waje da kulai thadokpadu amada ju haibani haibadu makhangbiu मधुदा कोइना हाइदोक याबा यादबा हाइदोइ जिदि कांग्रेस ngakani adu ai कांग्रेस ta kenom ta hangjage हुजिकी हाइबिरे बे लोय खरगा क्वेश्चन त तो नते क्वेश्चन ना ngasai de hangbiri tadi hangmo opposing क्लोजिंग स्टेटमेंट से काइदे ओ हमजरा रोगे हंगबे तौरगे प्लीज वेलकम अखोई gi हुजिकी पौलिलान gi matang do बीजेपी के एमएलए ने खंगबिरेबा कांग्रेस ने एफआईआर तौबुदि कदौ केस तौबुदि कोर्ट तगा दे चपे यादबरा ए खंगदबा यांजबनी को ओ मसी अदु कांग्रेस तौरग पोलिटिकल माइलेज लो ngai खोना बीजेपी मा तेन भाइर कन नो मरा ले मी मत केस तो होता कनाना कन भाई मी की सी में मुगी इमुंग मनुंग तौरे न राइट पर्सन नो राइट पर्सन फना कई नो अदु की सिपाही की मनुंग द वरी लेरमगनी मी की तौबे याबा जुरिडिक्शन अदु अदा खरा लेरमगनी तमो अदु मुन यंगबिरो अदु मदि ओके नि आई न गसी तमो हाइजनिंग बसे pangang dangang with the talk seva fact and a figure the channel seva fact and a figure kanana kedawi tang the yes I can remind again atol nang discussion de na omagumni pangang dangang by why dan anu do sinno adu I appeal ne ba ina data fact the channel seva ne ko aduna hojiki manipur ngasi thoiba irang sigi hawrok phomja congress ne chumna thamba mikupta manipur irang losin okay